I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Ok, danas ljudi radimo jedan klip, a u tom klipu, čekaj, sada vidimo se. U tom klipu ćemo raditi, malo ćemo ovdje se ispričat, šta znam, kako vam se kazalo, onda možete, možete slobodno baciti pretplatnik za ovaj video. Htio sam vam nešto pokazat, a to je ovo. Kao što možete vidjeti, ja sam za sad kupio ovaj miš. Evo vidite miš. Mada ne preporučio da baš takav miš, ali dobro. Ima neke dekoracije. Ojoj, moja ruka. Evo kao što možete vidjeti, ima neke dekoracije, ali posebno ne znate. Inače ovaj miš možete koristiti za gameplay, evo vidite tablicu. Znači ovo je sve nevjerojatno, ali malo je miš u problemu. Dobro, prije uvijek mi je znači, ali to je bilo već 3 godine kad sam kupio ovaj miš, ali dobar je. Evo kao što možete vidjeti, ovdje je taj moj laptopić. Ok, malo pardon, stari. Imate ovdje svetlo. I ljudi, ja sam vas samo najavio za to. Evo, kao što možete opet vidjeti miš. Vidite. Ljudi, temata za epizode je nas da svidla. Ako je, obavezno stavite like i možete slobodno na ovaj video dati prepon. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Šta ti radiš?